Kini alam juga mau sau CNRD Blok Demand Committee. Hapo kajian alam ubah komandar Cengpliang kilai kendu yu menteri berkemi ikatanat CNRD ubah Hamlet Sendoling. Akba kila dawa bantau ke blok kebatamai banbu ha mau sau. Ban ai kerteng ru da ka mau sau CNRD Blok. Ha kene kajian kendu nak liang ke komiti kalau banjur. Ya kajian kam bantau ke blok kebatamai. Ha ketika tan ciliang ka barang sakden ha ke babun kiliang. Ka komiti lang bawa komandar kelapan pauru bakalong ka badehok banyo. Namar ka jingbun beriuru ka biang, bat kamtam ka jingtemu jang ka sarkar. Ban peniajan ya ka jing trikam ka sarkar, syaki pajba kan urlong. Uba komandar ulong ru, baka jing tawe ka blok ka batamay, kan yarap ik pajba, namar ha ka jaka bakin lay cemo kerwat, kinlay no ka baikali, bat ka jingron kam ya ka blok ru, kalong ka babun, kamtam ha kiskim baper, kiba pentrikam na blok. Nakaliang umentri ka tanat CNRD Blok, ulakular, syua bansyim ya karay, nakamta bantawe ka blok ka batamay. Laban pen kemau hang ni, baka komiti keladap dawa bantau blok temai, nadu usnam arajakat henreu. Ada ibu chairman juga ni ka mau sau CNRD Blok Demand Committee, yang ni don langki dekat juga ni ka komiti, mentang kesini ngilayo ban ye kendu yo ba Hamlet Doling, ubadai menteri ubadai kemi ye kini ka tanat CNRD Blok, ke mat hi ke bangilawan ye kendu kolong bangila ban somit ia kena ka dorkas hai nak benta ban kerpat bain thauno ia kena ka sakui pat ka blok hangni ha kathan jungi ha mau kurwat Southwest Castle District kena leng jungi ngila ai jingmut ba ngin ai keteng nak mau sau CNRD Blok Committee halor kani ka jing diman ka jungi nak leng jung minister wong ba unsa pha ban pha survey tapi officer ke namar kidon ki kriteria ki ba ngi haban bagi haban kidon ki kriteria bagi di biang nak minta banyo ke blok nak leng jungi ngila ya thu hi bahai dei berkene ka population HKBD bagi jing long sadin jong kathan te kalong ngila banjur yu bakalong badai hop bangin yo ke blok te nak leng jungi pade hoi empat pular lain ai nam pular ai ke blok teng ngila banjur badai ban ai tambah keju ke pori yang badi insapha yaki officer nak benta ban survey bad ngi scam ba hadin berlawan survey ke nak leng jong i insa consider ni dapu kene jing pa hi bad ngi scam ba nangin sayo e ka blok bat mai ketika tan sidiang ke jongi badang don sibun ki jing sadin kakum ka tan hi ngidang bon kami sibun ki kampen roy de ladang yo e ka blok kanong sisa ka jing yarap nak benta ka dong ka tan ke jongi bad ngi scam badang leng juga sarkar kan consider ya kene ka jing dawa ka jongi hak jing pun kre ke bangila submit nadu arajar khandriu ngila pej kila don kumbah nru phau nyong tuli gisnong bat ka population nadu to ko poro u arajar khatwei kala tam lupa ya ka arko hajar kat ba ka kriteria ka ba ka government ka don kam kolong tang arko hajar ke radangi pej menta hadu menta ngit skam bangila tam ya kene ka laipo hajar la ne ngila ban menta ke kala long kala dehop banio ya kene ka blok ke di ngit scam ba ngin sayo ini ke blok bat kamun suaro ngila haujar khandri ngila dat submit teng ya ka memorandum akaba nak leng jung EDC ru ila pa chief secretary bat ya kata ka kopi ru ngila elang minister nga kerteng juga kete di stran riau sinong ri mosal tengiwan ini ban hendu minister bicara dari pe da sinagi kwa ban dawai blok mosal tikat kum ka jilong jingman jing hite di breu kilong di beduk kibro kilong kibadang dei hok ban yo ga blok na ba jinjingai jung ka blok ke begitu muta haban ne chede mutuat tang ba kali no ta ili akran ne ila kali yang minister la kali ni ba kirjiran kam jung ka jaka te na kali yang jung ni kloi ban ai subhai ka jaka te jaka ko ri thio nata kiwi ki benta ki ba kita kam katum kita kriteria juga dukungan ini ya tu meneli amba kidan kunta te bawa ini ba mesti kalau kan mau kawa hilak banyak jadi nama pun sepak ni ya ki besar nang ta dan ni survei kenang ban la kita jadi insyaallah long MPB dan air